1. ازمونا کادک و کنگرا گل و وگوهرینا پککی. دناوا شرطن هیده لسر ناو پککی سیاست مشاندن نه بتنی بریسک بو دهاتوی معنی کمروف خواه بخواه تصفیه دکه. جخواه ناوروکا و هاتو پوشکرن و بناو جی جه تصفیه کاری را خزمت دکر. بکی مانی با آرمانجا پاراستنا میراته اوه و بکیم زراره درکتناش کریزا بربچاو مدجه ددید که ام خباتن تفگر آزادی دبن ناوکینو دب مشینن. حوجداری به ترمینولوژی که نو هبو که هم شرطن در و ین و دمیل بر چاوان بگره هم جی شرطن هندر این ریل بر پیخیلتنگیه و کربون به حسبینه. جهف جهبون با آوه کی دمی حتی تمام بو بیا جعالیه تاکتیکی و دجه دبو کمرو ناو پککی بدیا آلیه کی. مدخوست ام ناو پککی جناوا لپین تصفیه کاران درخن دا که وکا سیلحه که بکار نینن. ارگانیزاسیونین برنگ کادک و کنگرا گل بلکی برسوا و حوجداری بدانا. یا جویجی گرینگتر او بو ام دناوا و گوهرینکه جدی دبون. او خنوکرنکه رادیکال بو انگو دبن ناوکی نو ده کاریبو بهتر سرکتی به. لگلک ولاتین سوسیالیزم رئال جرباندن بهمان رنگی پیک دهاتن. یا مدخواستن بکن ند هاتوی معنی که امان تقلید دکن. برواجی آفرینریه که معنیدار و جدا پیک دهات. مد ورسیونین پیشیم پارێزنامeyên xwe de û di nivîsên ji pekekê re şandî de hewl da xetên sereke yên vê veguherînê îfade bikim. Di veguherînê de têgîna bûbiya kilîd çareseriya demokratîk bû. Analîzên pêşî yên li ser têgîna demokratîk gelekî kêm û teng bûn. Lê xusûsek ji bo min zelal bû. Piştî ji hevdeketina sosyalîzma pêkhatî, beşên girîng ên partiyên komünîst û çepgirên kevin berê xwe dabûn demokrasiya lîberal و از به بریار بوم با آواکی و بری لدیجی و راوستیاما. از نوا هولدان و لیگرینان دبوم که هر دو تیگی هشتنان محکوم بکم. ده هولدان من این لیگرینه ده تیگینا دموکراتیک برولا کلیت رادبو لیترینت کرد. پاشه از سر تیگینا سیاست پولیتیکای حزریم. تیگینا سیاست وکه ایفاده برجواندین حیاتی ین جواک و جواک نبوی دولت وکه تیگینه که درجه دویمین ده گرینگ دروژه وامد ده جه کرد. از ده سیاست وکه دجبری اداره دولت ده فکریم. انگو فلسفه که دموکراتیک و پولیتیک خوکه آلترناتیفا ریوه برنا جواکه جعالی دولت و معنیدار دکر. سوسیالیزم به دست دولت هاتبو آواکرین افلاس کربو و ویجی دکر کجبو آواکرنا سوسیالیزم از ده تیگیشتنه که راست بگرم. لوما پیکان بو که فلسفه سیاست دموکراتیک دوی چارشوه ده بگاوه که گرینگ آبه آویتن. ده پراتیک ده جی گلیمه برخودانه که گرینگ لدیجی دولت نشانده بو. لیجبر خباتکار آنجی کادرویم پکه که ین نه آفرینر اف برخودان لبر تکچونی بو. از دمال ریه که دگریم که پیشیل و بگرم من یقین کر که ریبازا سیاست دموکراتیک و فلسفه لپشتوه جبو وی که نزیکاتیه که دجهده. در ساحری گینگ امروز ج ازمونا روسیا سوویت بگرتا دویابو اویا. اگر مرو د تیگیشتنا پارتیا کمونیست ا کلاسیک ا سوسیالیزم پیکاتی د اصرار بکرا کو جزو و ختمی بو او د هندر د بهلوشین به انجام بو او به تا معنی محافظه کاری او چاره سر نکرنه. جخوا رولا وان پارتیان د ختمینا سوسیالیزم زانستی د اشکره درکتبو هولی. اگر مرو لسر وی بنگهی حول بدا پکه به پاریزه اف دهاتوی معنی کمرو ریل بر محافظه کاری و تصفیه کاری ودکر. توی و من نکاری بو قبول بکرا که امیراته سوسیالیزما پیکاتی به تمامی رد و رش بکن و ببر بای دموکراسیا لیبرال بکوین. دموکراسیا لیبرال دموکراسی پارێزیya سەختە بوو. تێگەیشتنا سۆسیالیزمê û çepgiriya liberal a dihat maneya çepgiriya wê bi temamî tasfiye îfade dikir. Ya rastî, xwedî derketina li kapîtalîzma di biniya sosyalîzma pêkhatî de dihat wê manê ku mirov wê vediguherînê kapîtalîzma taybet. Gelekî girîng bû ku mirov PKK û nirxên berxwedanê yên gel ji van her du têgîştin û kirinan biparasta. Erk û wazîfeya lezgîn ev bû. Eger mirov rast xwedî li vê erk û wazîfeyê derketa, ev hem ji bo kesên hewldan mîrateya PKK ji bo xwestekên xwe yên egoîstî bikar bînin, hem jî ji bo wan kesên hewl didan li ser nirxên berxwedanê yên dîrokî yên gel liberalîzmeke burjwaya pûç ava bikin, bûbiya bersiveke hewce û manedar. Di vê çarşoveyê de ji bo xwedî derketina bi şêwazekî herî rast li mîrateya dîrokiya şerê şoreşgeriyê gel û PKK, em weke amûrên demî li kadek û kongra gel fikirîn. Ji bo ku bi awayekî serketî bi rola xwe rabûna, divya bû pêvajo
بخوا بنرخاندا و ارکن خو راست دیار بکرانا و خودی لی درکتانا. پیواژویا دولت ره جه پرسین و دادگه کرنه ویدتر بلیگرینا چارەسەریya سیاسی درباس بو. تاوی که شرط به تواهی نه آلیکار بون و پکه که به تواهی بره میل خدابو شهر دیسا جیام دجه ددید او بو که از پیواژویا ایمرالی وکه فرسنده که چارەسەریya سیاسی بنرخینم. دبرد داروکرین جی هبیا مگرینگ ددید که سر پیشی اوره بحتا جرباندن. من باور دکر که بتنی بوی آوائی پیکان بو که کمپلو بحتا پوش کرن. بدجواربونا شر او د انجام تکچون او زرارن محتمل ده ممکن بو که تابلو دوباره مینا سال 1925-1940 رنگ بگرتا. پیشبینی پلانا کمپلوی جی بوی رنگی بو. نونر فرمانداری گشتیا ارتشا ترک جی روش وکا کمپلوی دنرخان. هرچی خاصی آرمان جوان جدا بون جی دویا بو اف هلوست آوان جی لبر چاوان بحتا گرتن. دستور هاتبو داین ازو پکه که جهور بنفسینن. د نویسان ده انجام هفدیتنان جی دهاتن راگهاندن. دوان شرط و مرجان ده مبا آوائی که یک آلی وکشاندنا در وی سینور وکه تاکتیک قبول کرد. بیو که ازیده لسر شرطان بفکرم بلز از ببون خودیه وی حلوسته. دوی واری ده دولت تشتک لسر مفرز نکر. لب آوائی که بنگهین از بر به تفدیرین به وی رنگی برم هوایا شوونیزم یا گران آل ترکیه هاتبو آفراندن و ذهنیتا کمپلوی بو. د دما وکشینه ده اپراسیون هاتن زده کرن و هزین گریلا زده زرار دیتن. ویجی نشان دا که هزین اولکاری و سازین و خواستن وکشینه وکه پیواژویا تصفیه بکار بینن. گاوکه بنیتا باش هاتبو آویتن به منطق تصفیه خواستن بکار بینن. افشاشیه که جدی بو. بقاسی تحریک و سورکنا هزین در و پرزگریکن تندرسیه ین سروک وزیر بلند اجوید و تاوی هودان تصفیه کرناوی نزیکاتیا نینی یا مهپه و بریارا اجباری یا هلبجارتنین پیشوقت دوی ده برولکه گرین رابون. چارەسەریya دموکراتیکا محتمل و آشتیام لبنده بون پیک نهاتن. بکه مانی بقاسی آشتی و چارەسەریya سیاسیya محتمل آد سالن 1993 و 1998 ده دنه نرخاندنا احتمالا سر 2000 ده جی پارک گرینگ آهزن جه 1925 و دخوازن ترکیه ده چرا و آنتی کرد کنترول بکن هیه. ج آوای قیاده که گلکی زیادتر پرزگریکا کرد آمور مانیپولاسیون سیستما هگمونیکه. سیستما هگمونیک نخوازه پرزگریک چارەسەر به. جبر که اف بکیراویته. فاشیستین ترک سپیجی به پسیکوزا شر ده پولیتیکا هندر ده وکا آمور ریوبرنی بکارتینه. حتی پرزگریکا کرد چارەسەر نبه بوی نوی و ولات تمی به منطق شر هندر هیه بریوبن. هر تم و گوتنین تحلوکه در و هندر و یک پاربونا ولات آ پارچه نابه ده دوره ده بگرن و بوی آوائی روشا شر دوام بکن. کاپیتالیزما دولت یا یک دستار با آوائی که دیروک ده هفتای و کم هاتیه دیتن به دسپوتیزما دولتانه توه ده به خودی امکان که چاو بخوازه بوی آوائی جوالات بخواه و بمجه. آنگو نه به تنه کرد جواک و مروبونه تنه درخصن لگوری قانون کار هری زیده یا کاپیتالیزم وکا آمورن هری کرهاتی تنه نرخاندن. پولیتیکا شر هندر آل سر کردان فرض کن نبه لترکیه نکارن دولتداریا نتوه و کاپیتالیزم مشینن. یا جویجی خطرناکتر اوه و پولیتیکا شر هندر با آوائی که یکالی و وکا پولیتیکا شورش دمشینن. اف پولیتیکاین که تینه ادعا کرن لدیجی دجمنن هندر و درویج بو یکیتیا نتوهی و یک پاربون تینه مشاندن بخواه پولیتیکاین سیستما هگمونیکن که و بخواه او پیکانینه و دو کنترولا خود واندمشینه. همان پولیتیکاین هگمونیک انجره و رسمینه که دو سر سال 2000 دل پیشیا چارەسەریya دموکراتیک و آشتیا کردانین. هرچه قاسی ادعا بکن که لسر ناو ملیتگیری و نتو پارزی پیک دینن جی بخواه پولیتیکاین امپریالیست متنگر و قرکرن. به پارزنامه لی امرالیه با آوائی که بنگهین منخواست و گریکا کورا کرد جهف درخم. یا راز جی اف بو. تیرا خو اشکره بو که از حتی تارین دراستیا کرد روحانی نکم و راستیا پارزنامه منجی تتشتی افاده نکن. پشتی که هر تجربه آشتی و چارەسەری هات جرباندن دور هاتبو سدمن دیروکی و جواکیین تاریتی پیکانی بون. دویا بو ایجار او جهف باطانه درخستن. لدادگه مبو آوائی که کرد جارا پیشی خو پاراست و افجبو آشتی بانگکه دلنزم بو. دویمین پارزنامه مزن دوی آسته ده بو که کاری بو گریکا کور جهف درخه. پارزنامه بحثا ویدکم
مجدادگه مافی مروان یا اوروپای را پیشکش کر و د جوهر پارێزنامەیە ده مراستیا کورد و هبونا کردان لهمبری شارستانی و مدرنیته لکولا. لگوری وی لکولینه د درکتنا هولیا پرزگریکا کرد برپرسیاریا راستیا کاپیتالیزمیه لوما مجارا پیشی جوهر چارەسەریya دموکراتیک ji dewletdariya netewê veqetan. Cewherê veguherîna di PKK de jî ji vê helwestê pêk dihat. Ji dema ku em bûn kom, min nikarîbû em şêweyên dewletdarî û çareseriya demokratîk zelal bikin, lê bi vê parêznamê min cudahiya wan danî holê. Bi vî awayî di vê noxteyê de ji sosyalîzma pêkhatî û doktrîna Marksîst-Lenînîst a klasîk ku li pişt wê bû vediqetiya. Her netewê mafê xwe heye çarenûsa xwe diyar bike, ev ji çarşoya mafên burjuvayê hat derxistin û di çarşoya demokrasiya civakî de hat danîn. Ango pirzgirêka Kurd bêyî ku xwe bi dewletdariyê bike, bêyî ku berê xwe bide lêgerniyên dewletdariya netewê û naçarî çareseriyê divê çarşoyê de bibe, pêkan bû bi modelên civakê yên rêveberiya demokratîk çareser bibe. Cewherê veguherîna di nava PKK de ev bû. Ji aliyê termînolojîk ve jî katek û kongra gel ev rastî îfade dikirin. Di tevahiya van qonaxan de min parêznameyên xwe berdandin. Lê di van qonaxan de bereva jî cewherê parêznameyên min tasfiyeyên salên 2002-2004 careke din hem jî bi awayekî berfireh ketin rojevê. Bi sedema ku parêzerên min di dema xwe de û têra xwe agahî nedan min, tevî tasfiyekariyeke berfireh di serî de kadro û şervan, desketî û nirxên gel û partiyê yên diwarê madî û manewî de gelekî giranbiha, badilhewa heba bûn. Di pêvajoya veguherînê de şerê gel û partiyê yê bigiştî pêk dihat li tasfiyekariya herî mezin a dîroka me ya di navbera du seriyên tûj de qewmî.